Angubelele mbukele umsakazo wakhe Eswatini TV Themkosi Mvisa kubekelela ngiyakuvusela kuphila kuphi la kufinyela khona umsakazo siswati Eswatini TV sibuko semaswati thathe lethuba nje mbukeli ngikubonge kakhulu lapho ekhaya kusupporta nje umsakazo wethu kusupporta ihlelo lethu lithini libandla siyatithola tincingo siyawathola ama messages khuluma nathi mbukeli lapha ku WhatsApp ungakhona ukukhuluma nathi na kuye Facebook usibhalele kiso sihloko lesuke sikhuluma ngaso siyajabula nje kakhulu babukeli siyahamba la emadolobheni sicele nje icomment yenu ngaso sihloko lesuke sikhuluma ngaso siyajabula ke ukuthi babukeli ke bayakhona ke ukusipha leyo comment lesuke siyicelile siyajabula kakhulu bafundisi bami lekusuke bakhona e-studio bese ke bayakhona ukuthi bayidiscuss leyo comment ngaba kusho nje babukeli ukuthi la ubhalile phela ku WhatsApp noma ku Facebook lokho lokubhalile kuyavela nje la ku television wakho utokhona nawe ukubona ukuthi hayi naku lebe ngobhalile kuyabonakala ngiyajabula nje babukeli ukuthi ihlelo lethu liyafika as far as overseas bayabukela babukeli and bakhona ne comments siyabonga nje kakhulu njengenhlala yenda ke babukeli angihambi ngedwana bakhona ke abantu labadzala lamhla lebathe ababe khona ukhona eceleni kwami Prophet John Slinza usuka lapha ebandleni lase Kingdom Praise Ministries lapha emhlaleni umuntu omdala akahambi yedwana uhamba na Prophet John Ngwenya usuka lapha ebandleni lase Jehovah Shammah Miracle Revival lapha ekwaLuseni angithathe lethuba ke ngivusele ngiqale ngawe Prophet Slinza Mbuyisa asimvusele kakhulu umbukeli ekhaya sakuvusela umbukeli ekhaya siyabonga kakhulu emathuba la njengalawa emsakatweni ukuthi sifike ehlelweni Mbuyisa amen ngiyacela ukuvusela mabuya Prophet sivusele babembuyisa nebabukeli bonke balolu hlelo nebalomsakazo egameni lenkosi amen mbukeli ke ekhaya ke sovile abantu abadzala sabavele bathelekile endlini tekusakada lamhla ke sibuka nje indzaba lenkulu si unpacka ema church dropout ukuthi ngabe vele abantu bakhishwa yini esontweni abantu abadzala ke bayawusisita njengoba siyathi bafundiswe ukuthi niba prophet nje nibaholi bemabandla futhi seninesikhathi nikulenzima yekuhola ona emabandla mhlambe singacala nje nisharishele ma personal observations eno Prophet Slinza ukuthi naku lengucabanga mine ukuthi ikhipha labazalwane esontweni studies vete ukuthi munye kulabathathu uyaphuma esontweni Prophet Slinza no liqiniso Mbuyisa abantu bayaphuma emasontweni kakhulu esikhatsini lesinengo baphuma nje bazalwane mhlawumbe ukhanza uthi akasaye enkonzweni so ahlala ekhaya akasakhoni kuya enkonzweni so utihlalele ekhaya ngetizathu lethi ngicabanga ukuthi into ecala Mbuyisa mhlawumbe mina lengicabangako kahle nawu ulandzela donke letizathu labaye batibeke bazalwane uye uthole ukuthi ingcikithi lenkulu kakhulu isekuthenini balithole kanjani livangele yeah lendlela umuntu lakalemukela noma lakalithola ngayo livangeli iyasinika ukuthi utohlala noma uyahamba yeah ngicabanga ukuthi nje indzaba isele kancane ekutheni lifike kanjani livangeli kumuntu noma uthole kanjani uthole le substance noma kwenteke ngicabanga ukuthi into ecala nje lenkulu kakhulu emasontweni nalebange ukuthi kube ne-immigration lengaka ngikube ngilesizathu leso Mbuyisa sekucala ngingacala nje ngithi ngibeke kanjalo Mbuyisa bese kuyalandzela ke lokunye sekuyalandzela kuletinkinga leti bese tiba khona gocha uma ngabe umunye leli vangeli le ekucaleni walithola ngalendlela engilo lona kude into lengakukhokha ekhathi esona amen cha ngiyabonga kakhulu Prophet ngiyacela Prophet so ukukhulumile la Prophet eceleni kwakho ngicela ukuthi mane ungisharishele nawe mhlambe personal story yeah ngoma kuhle ukuthi nasikhuluma lento sikhulume ibe practical ukuthi hayi kwendeka naku lanako yeah okay Sibonge Mbuyisa sibonge nemprofeti in fact la kushoko
sizathu lesikhulu but ke mina i-experience yami lengakusho lokuthi ngizama lokufuna leligama relevance Prophet Slinks Okay. libandla alikabi relevant Yeah. Okay. first of all lala likhona khona ekwesibili kulabantu labeta kuleli sonto alikabi relevant nako linga understand mina ngoba nangithola livangeli ngilithola somewhere angikhona kunecharishe ngibiyele ekhaya lento leze ngitholile angisakhona kunecharishe kabi Okay mfundisi usakhuluma nje ngabe vele yini vele le role yelibandla ukhuluma ngekuba relevant Yeah. yini kahle kahle lo msebenzi welibandla lemfula imxoka ngando naleli bandla ngicabanga ukuthi Mbuyisa njengoba shito the gospel bambamba lethe insinziso kumuntu inguquko kulebe kangiko kunaloku livangeli liletha amlethele kiyo irole yelibandla kokuqala lingusawoti Okay. wemuntu sawoti singamchaza ngendlela ehlukene ukuthi sawoti wenda ukuthi inyama ingabole Okay. number 2 lilethi flavor nangikhuluma ngerelevance ngikhuluma ngento enjalo likukhanya kwesibili lokusho ukuthi lempilo yami njengemuntu loguqukile noma lophendvukile ine light iyayide bumnyama ifitsiteli so nasikhuluma ngerole yelibandla two major things ukhanya kulomango okay kulabantu lelidekibo Yeah. wesibili lingusawoti isingakhaza lokunengi umprofeti nangakhaza lokunengi manje lingusawoti likukhanya so lengikhanje kuyifeeling lokho Amen mfundisi. Ngiyabonga kakhulu ngengosi. Mfundisi, ngabe mhlambe labanye abazalwa khanza ukuthi bayaphuma aba feel like ba disconnected yini noma niyabajaja nintingceko noma anikhoni kubeva abevakali noma akakhoni kuva wena mfundisi ukuthi ayi yathi angimuva lo mfundisi lona angiphume la ngiyeke ufuna lenye isonto Kwecala nje Mbuyisa ukuthi ke ufike njani la sondweni lomuntu angangiva lomthandekayo ufika Okay. njani angakangiva yeah lengicabanga ukuthi kulohlangothi lolo kukhona amaqiniso la kakhona eBhayibhelini ke kunalendzaba lethi ke athi Pawula mina ngahlanyela okay wafika Kefase wanisela okay I think ibe khona lo now ya esikolweni selBhayibheli but awufike esikolweni selBhayibheli bakutshela omunye umthetho bathi is the law of lead okay kusho ukuthi mangufida wena Mbuyisa wongumzalwane wami angithi uyakhula wena unjalo baba utofika la kimi nangabe mina angisakhuli oh okay then yabona nangabe isihlahla sikhula so kunjalo baba sifike sishayise bese sithi hayi ukuthi simelene nawe ngilokuthi wena umile mhlawumbe awusakhuli as a leader uyakhula lokuningi nje lokugcina sacabana emasontweni ngoba nje nathi sihlelana ngwenya saphuma emasontweni bengifuna kufika lapho ke mfundisi ukuthi waniseleka wakhula wafika eTulu wase soyabona ukuthi hayi sengiseTulu wase soyaphuma nawe wase soyaphuma sophukishwa ukuthi manje awusa umuntu lokholwako umzalwane ngoba wena mfundisi uyamfida uyakhula vele nawe inhloso yakho ukuthi akhule lo msalwane okay mfundisi ngiyafisa la singakayedi itolo mfundisi Ngwenya siyavumelana ukuthi sengikhulile ngafika eTulu ase sengiyaphuma kwentuwa yini kwekuthile lengiphuma kuye bese uphatheka kabi lokuthi sowuphumile Mbuyisa kufanele manje sengisavuselana masihlangane emall kahle kahle akufanele singavuselana okay baba because uma ufunza lona leli Bhayibheli lithi ngehlukaniseleni Pawula naBarnabas okay senginemsebenzi liqiniso ukuthi bo Enoch bahamba Prophet Slinks
kwabakhona kwehlukana. Yeah. In fact evangelini kukhona kwehlukana. Amen. Lesingakwala kulwa. Akufanele kube nekulwa. Nehlukwana. Ukuhlukana kufanele kube khona. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mbukele ekhaya ke uyativela ke abantu labadzala uthi la mfundisi Ngwenya kwamele evangelini kwehlukane singahlali indzawo nyetoti. Siyabuya muke Jacob Titolo. Nasibuye Titolo ke siyawubuka kwekuthi kuyangani kwekuthi bazalwane basuke kuleli sonto leli aye kulelinya asuke kuleli aye kulelinya ihlala nathi mbukele. Sihlela khombukele lithini libandla ngiyakomukela mbukeli sivule umsakazo wakho eSwatini TV sibuko samaswati sikhuluma nje indzaba la lebaleke kakhulu indzaba yokuthi ngabe abantu vele bakhishwa yini emasontweni mbukeli ke sihambile ke singumsakazo sahamba nje emadolobheni kuba khona ke abantu lesibatholako ukuthi nabo bangasika kule jubako kule ndzaba lesikhuluma ngayo ngiyacela mbukeli ukuthi sike sibeve ukuthi bakhulume bathini Luckily ngiyana lendlini ekuthandaza lenkubonile mina through evidence ukuthi abantu abasha bakhishwa abantu labasha ikakhulu esontweni bakhishwa yini ukhanza ukuthi isikhathi lesiningi abantu abasha kwekucala esontweni bahambe babhoreke kwekucala lo kwesibili bayawa bawe nje ukhanza ukuthi lo mfube ka participate akahle esontweni but ukhaza ukuthi so hamba mhlambe uya labasikati bayakhulelwa noma bayakhulu ukhaza lo mduna so khulise so umithise lo msikati khona la sontweni ene bed luckily ukuthi kungendeka lokho uphanze ukuthi nasekwendekile abantu labasha aba kubade lokhu bese bayabalanzelela kahle ukuthi babakhuthade ukuthi noma sekwendekile sale bachubeka babuye esontweni babalanzelele babakhuthade but ukhaza isikhathi lesiningi sebayabagceka instead kunento uNkulunkulu while usamshumayela lo muntu kunento lebese seyiyafakaza lengekhathi kwalo muntu lo ukuthi yes but ezikuqhubeka sishumayela sowufaka lethi fundziso talesonto lesetiphambana nalesifundiso saJesu lento seyamtshela lo muntu ukuthi no soqala sokumila idoubt lengekhathi kwalo muntu soqala sowubona emaphutha alelo sonto soyaphuma esontweni masikhonda sikhondela kezulwini but nasikhondela kezulwini uyokhanze ukuthi mhlawumbe endleleni kuba khona inkinga letitsite lohlangabetana nabo uthi mhlawumbe uyahamba uyofuna teluleko phela kwanze kwekuthi lo mfundisi yena akanandzaba naloko lokunye lokulimata abazalwane lengeke ngakubona mina ukhanza kwekuthi lamasontweni ba-afterman kuyabuka kuthweni ukhokha inshumi letinganani mangabe kusho kwekuthi mina angikhoni kunikela futhi angikhoni kukhokha letinshumi abakwati nekukwati nekuthi ungibani uthandaze 4 years uthi mhlambe sovele lokuhlupheka uyobika kwekuthi hana mina ngishonelwe lana ukhanze sebakubuta ukuthi ungibani wena bazalwane labanye baqoshwa idemand abanye bafundisi bayademanda imali yemnikelo asima unikele nje 10 rand kusho ukuthi uphukuta uNkulunkulu lokunye ke bazalwane nakunemisebenzi lento ke emasontweni kuyabaqosha ukuthi kuswe nje akukhisha imali noma lenganga 150 per head bese basuka bayabalika baya kulamanye emabandla lokunye ke lokunye lokuqosha abazalwane kunabo mamkhokheli nebafundisi ukhona ukhazi bomamkhokheli labangakwadi ukukhuluma ku-address alibandla umuntu akhulume nje ngathi wehle silahle manje ngoba sine sadalwa si7 le kwalahlelwa sathane kulo siyahluthuka bese vele uyaphuma uthi ngifelani la ngoba lo muntu lungikhulumela kona utayihlulela ngihambe ngeke lelinye libandla kanti nakhona kulelo bandla kunetiba utakwetafeti kulunga lokusho ukuthi kufuna ubeketele khona lapho kulawo mani labilayo ize inkosi itakukhanza bafundisi sanento vele la naba babukele bakhuluma indzaba letijulile ukuthi mhlambe naku bakhokha emasontweni ngiyacela ngawe emfundisi Ngwenya kuloko mhlambe lokuvile lapha lokhunywa ngilababukeli lokuphendula ngibonge Mbuyisa ndawuqala ngale yokugcina
lokuthi bacoshwa mhlambe ngathi ngesingisi public speech Okay. kukhona lo Kukhona. everywhere kukhona esondweni kukhona nangaphandle Okay. ukhona nje umuntu ongakwadi ukukhuluma nebantu lomunye iattitude Okay. yekuva lomuntu iattitude Okay. kube nje neattitude na ngumprofeti Slinza so le attitude lenginayo yenda lokuthi noma angasho lele nguqabangako but ngive ngathi usho njalo ngoba ngine attitude towards lento le sekungile responsibility ekokuthi kunikela kwi responsibility Okay. ekhaya kuze lidevelop kubita ukuthi kwakhiwe and lelikhaya nje ukuthi leka Slinza kuna Slinza kunekangwenya lelikhaya kuze lituthuke lithi ngathi nebantwana balakhaya silithuthukise. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Nayo ukukhuluma ngendzaba la bakhulume mfundisi ukuthi niyawudimanda lo mnikelo. Nanikela bo 10 rand labazalwane niyavele niyabaclipha ngithi ayi kusimali le. Ungathini lapho mfundisi? Mfundisi wami letinto leto siye Steve ukuthi tiyendeka vele. Ukhanza ukuthi bathi ngeva nje bathi lenye ingceke kulenye live ayila kangwane. Ukhanza ukuthi bathi yakhahlela lesitsha semnikelo. Awu. Yathi yini ona lento leni khokhile lo kuba khona lokho ukuthi ke bantu ukhanza ukuthi kunaleso simo leso but ke mfundisi inkinga iba asekuthenini umuntu nawuyingceko nje kunelubito lobitelwa kilo ubitelo kubantu lenkinga levame kwendeka kanje ngiloko ukuthi ke ukhanze ukuthi ke lo muntu wenda ipastoring ngoba nawuva inkinga talabantu laba inkinga tasesontweni letingaphasi kwemuntu dokumele ukuthi ungabe uyapastorisha ube ngumelusi manje ke ukhanze ukuthi lo muntu ungumvangeli lozama kwelusa so letinga letike diqhamuka lapho ke leti njengale ukhanze ukuthi ngitele inhlitiyo yepastoring ngingumvangeli amen ngiyabonga kakhulu prophet mhlambe lokunye prophet lesingakhuluma ngakho kwekuthi nemabandla lamaningi emasondo niya risk yini kuluza labazalwane ngekuthi mhlambe wena ufuna ukustikisha ngalendlela lo wenda ngayo tinto mina la ekhaya nanyalo sihlele kanye Nkosi yami kuku best kuhlala phansi nebantu okay baba uyambona kachubeke enkosini and uyakwenda lokusemandleni ma advise umuntu uhambe uyofuna lelinye lisondo yabekisa lokho leni utakutrust lo muntu takwethemba lo muntu lokuthi uthe wena akaphume la ayobuka lenye libandla yes sizathu yini ngendeka ngiyabekisa prophet Slinza eschatology ngendile esikolweni okay lenza by future events angathi ukuthi kunemagadoni nabo banibani kahle ngeke kuhlele kunabo tribulation kunana okay and lo muntu uyayithanza kuyilandzelela lento leyo hayi ukuthi mina ngayifunzi bada ngisigudi njalo kunemlogudi ku deliverance kunemlogudi bo healing nabo banibani naso lesipho lezo bathi encenye ngide lesikhathi sekunesa uyakubona lokuthi lo muntu ungakhona kufika kulesigaba leso kumqoka lokumadvisor ngakuhlala naye phansi hlala naye phansi yes ngilelesi athi ke prophet Slinza le pastoral care noma ke kunakekela njengemelusi lokho ukuthi lo muntu ubanakile labantu kunabo ubanabo bayi group ube naye ayedvana yena ayedvana umbite lo muntu ayedvana ngokubabukile ukuthi uyaqhubeka enempilweni ekuthandazeni ekwendeni tinto singakakhuluma lokweshumnani but isibuka nje progress yakhe lo mzali cha ngiyabonga kakhulu umfundisi wami nakakhuluma prophet lapha prophet Slinza
kuyavuka lokuthi labanye abantu bangakhetha kuya ebandleni lakho ngoma mhlambe nihlabela kamnanzi mhlambe kumqoka kangakanani ku maintain mfundisi the way lenikhonda ngayo the way lenihlabela ngayo esontweni ningasho ukuthi bekuhlatshelwa kamnanzi kulomnyaka lo lolutako akusahlatshelwa. Well, esontweni we need to maintain in fact we don't maintain esontweni siyakhula. Yes, we move from kulenye lizinga siya kulenye lizinga. There is a growth, there kumele kube nekukhula kuma onke lama department worship to the word of God and administration in the church. Kumele kube tindlo letikhulako ngaso sonke isikhathi. At the same time sikumaintaina kanjani? Sikumaintaina ngakuthi we have to bring it down from the Sunday school because and the youth. Kunendzaba nje lapha la kayitsinzile umbukelo omunye akhala ngebantu labasha ukuthi abanakeke emasontweni. Now maintenance in a church you maintain from Sunday school. A Sunday school you move to the banlabash until uze uyofika le door. That is a maintenance. So then when sifika lapha ekuthenini ke manje banlabasha banakeke lo mnumzane uye wakhala ngekuthi ke babese sebayahamba manje. The problem now is the food they are being dished there. Hallelujah. The food the pot must change. Kuze letinkinga letinengi lo poison uqhamuka from the dish. Oh yes. Yokuthi labantu ngoba kunale competition boys. Kune competition boys yani yema members. Sibafundisi nami Mbuyisa umfundisi naye ufuna ama member. So Mbuyisa kuzathole ama member kufuna ukuthi ulithele mandi lelivangeli liba wekhanyana naye yakuvuma vumela tinshwana letitsite kuze atothole ama customer. Now that's a problem in a church. Nasikhuluma ngesondo sikhuluma about umuntu akefika esontweni Mbuyisa umtshela ngemnyango ekungena usina ungena la ekhaya ungena kanje phinze ukhombe exit like ebhasini uphinze usho sinase ufika isikhathi sakho sekuhamba nangu umnyango siphuma kanje la ungapheka ukuthi abantu abangene nase baphuma sokucabana nabo ngoba vele kude lo mnyango wekuphuma lo mnyango wekuphuma kufuna ube khona. Amen. Ngiyabonga kakhulu umfundisi ngiyayithanza lendlela mfundisi lo khuluma ngayo wena kumkhanyele nalanga umfundisi losekhaya lengifisa ukubuta mhlambe mfundisi singakaye noma etitolo kwekuthi ngabe vele nimasondo nibafundisi niyakhetharisha yini kufaka ema different worship styles in one service noma kubhalwe phasi nje kwekuthi siyahlabela uyashumayela umfundisi siyaphuma siyahamba. Ngibonge Mbuyisa nalapho ngicabanga ukuthi uyitsinzile Prophetess Linza. Le ndzaba yokudevelopa ebandleni is very important. Ngakhuluma ekuqaleni ngathi relevance. Le ndzaba ukuthi libandla lekuthi linabo bani la ngekhathi. Kumqoka babo bani and singabakhulisa njani. Ngoba inhloso lenkulu elibandla ukukhulisa labazalwane ezingikhula nami umfundisi liqiniso lelo lithina ngidawubhala tindo phasi bese tengelwa isikhathi ngidawenda njalo Prophet. Okay. Ndatibhala lesikhathi kungako imithetho leminingi yakhiwa ngine pressure ngiyakhela le pressure lekhona seyenga ke lesizini yale pressure ngase ngenda njalo I can't maintain the church now because ngakhe into mina ngakhaba permanent esimele lesitemporary. Amen mfundisi siyabonga kakhulu babukele ekhaya ke niyadivela la kubantu labadzala ukuthi tonke tinto liphelelwa isikhathi tifuna phela bese soyati revisita uthi amende dikhona kulungela leso sikhathi siyabuya mbukele esachiya khona sibe tolo ke siyawubuka ke ukuthi ngabe injani yona indzaba yeguilt labanye abakhishwa yini ukuthi hayi bona sebathi sola nje ukuthi ayiyati mhlambe khona le ngihambe kabi khona ngase sengiyaphuma hlala nathi mbukele uhambe.
Sehlelo lakho mbukeli elithini libandla. Ngaba nje khumbuta phela mbukeli ukuthi sibhalele phela ehlelweni khona inombolo wabona kuthe noma ku Facebook ubhale nje lofisa ukuthi ngabe singakhuluma ngako ne comment yakho kuloko lesikhuluma ngako siyayijabulela babukeli. Phindze futhi sahamba ke babukeli nasihamba ke emadolobheni sawathola babukeli labakhulume ngayo lesihloko lesi ngiyacela ukuthi sike sibalalele ukuthi bakhulume bathini. Lokunye ke lokunganakeki but kukhona uyukhanze ukuthi ebandleni ukhulele khona from Sunday school ukhulu inqubo yalelibandla so uyibone especially kuma ministries ukhanze uyakhula ku Sunday school uyakubala abantu labasha ugcine sofika esigabeni lapho khona so tertiary na ube tertiary liqiniso lithi naso buya into awusadibuki ngeliso lobuthi buka ngalo sesemncane kukhona into ebetsenteka na Sunday school na useseyuthi lekubosho na youth ungadinaki but letinye sokucala kutinaka ngeliso leselihlukile ukhanze ukuthi uyafisa manje ngathi into ngathi yashintsha nyalo sale tetendeka ngendlela le ubona ngathi na ayisiyo kade but kude ukuthi emabandleni bakurecognize lokho basolo bakuthatha ngakuthi wena solo ungumfana kude into lephilako longayikhuluma noma into longayiletha leshintsho bakuthathe bathi overlook letinto kanti iqiniso lithi bantu labasha letinto leto nase babuye ematheshari kuyashintsha indlela babuka ngayo kuyafuna ukuthi bakaddress lokho base bamthatha lo mfu ngalendlela la sarizina ngayo. Wesibili kungaba ukuthi uthole ukuthi ibhudi noma sisi lapha sewulimele ngendeka ubese soyakhulelwa athi makathi uyabuya la khathi esonveni bonke labantu bamshaya ngengcosa uthole ukuthi ababathe uyathi sonzeta bamshaye ngale ngcosa mbamba avele abone ukuthi no angihambe ngiyohlala eveni ngoma vele short 7 ngeke baze bamshaye ngengcosa batamemukela khona uthole ukuthi lo mzalwane loyo ke sowulahlekelwa kuphila kwakhe kwakamoya kanjalo angaphinzi futhi abuye lesonveni ngenzaba ukuthi lebe kakhonda khona bavele bamrejecta ngaleyo ndlela leyo ke lokunye lomuntu ke lokunye lokuqosha kakhulu labaduna noma bafuna kuba nenkonzo yakhe kitchen tothola umnikelo ngoba into lebhidlithe libandla laNkulunkulu leqosha emabandleni umnikelo ubaqoshile bazalwane kwabacetha bathi inzaba yemali imali leyasengisajesu imali into lengakalungi yalibaqosha abazalwane lomunye akhuluma sibheka nje lana nigcwele isondo umfundisi wenu udle emgqomeni lomunye udla nimnaka akhulume into ngani make mfundisi akamela akhulume ufuna ukukhulume sine belibandla uthi hey niyambona pastor wethu ungqunu so lena kunana ukuthi nesilibanza sihlebe ngalesodwa asendeni naku sihlanganisele ongaka kuze sitokhona ukuthi simthekele isipho nedizinge kodwa ngoba ngilowo muntu noma weluse ethi uNkulunkulu kumele adle kumele aphile besakha indlu yesondo sababona nje sebakhwesha sacabanga ke lokuthi baqoshwa ngina imali lese sinikela labantu kwahamba sesize silicedzile ngiyabona sing5 wahamba bonke bantu kodwa nje ke batawubuya ngalelinye ilanga nasesicedzile sekusele nje ukuthi siplastele ngephandle baqoshwa ngiloko bantu abami but nje labafundisi nabo asebatibuke sebatiphenye lokuthi kahle ngabe basahamba endleleni yaKristu yini mangabe bayabona ukuthi cha basahamba endleleni yaKristu bahambe batitsinzitse balungise lapho balungisa khona ngoba bona bayakholwa but akusibobonke labahamba la ndleleni yaloKristu. Bafundisi senibabonile la babukeli kunenge labakhulumile mfundisi Ngwenya mhlambe lo uvile dawuthatha nje la uthatha khona wena i-comment yakho mfundisi asibonge mbuyisa kakhulu le area lengathenza kiyo ngilenza baye solo ngibuyela kule relevance lenza baye ukuthi labantu asikhona njani kubagcina la sebabuya kutertiary okay yes labanye bazalwane bathi bangasebenza ngcono they don't go back to their churches okay edineng letizathu la ekuthaneni ke bantu bahamba nakwakhiwa kukhona vele
labanye bantu sibulawa indzaba e-background yema missionaries bekunemadona we were donor based people Okay. so lengqondo yethu yithi esontweni inkandla Alifani kunesikolwa kunesibhedlela kunelisondo lelisondo lifandwa kulesibhedlela nema farms Okay. so kanzi inyalo lelisondo liqalwa ngimi naSilenza ngimi nje ngiqala lelisondo awuna missionary ngithi missionary ngithi donor ngithi in so le mentality leyo isibulele njengamaswati and iliqiniso lokuthi esikhathi lenze siyakhangeta siye esontweni sinale ngqondo yekuphiwa kakhulu umqondo wethu usebusaneni nangisonzele umfundisi ezilinzi uthi angiphi imali kufuna ngena kanjaneni angisho ukuthi singede sasitana but we need more of developing the people. Amen. And number 2 sikhone lokuthi nasabuye tertiary lelisondo phela lithuthuke ayibe khona lenzaba mina nje nangiqala lisondo mbuyisa ngangide lo mqondo wekubona ukuthi labantwana ba 3 to 8 batawuba kanye neba 9 to 14 Okay. nalaba 15 to 21 bafake kanye kube youth lo muntu lokhuluma naye wa 22 to 35 ngeka ive le language ya 15 to 21 iseyincane kunayo. Yes and kunetipho letinenge letendeka ko lamkhatsini lama age groups so as you develop ashito umprofeti ekucaleni ukuthi ileader lengakhuli bese kwane sesifike sengiyashayisa la khona khona sengishayisile enase ngishayisile bengiyafuna kumlandzela lo mfundi mana akasalandzeli but angiseva sengifike ngiya la encenye lusundu seliyabhenda so elikaya alisayile liyale phasi because angisayedula but thinga lokuthi uthi lo munye abathihlole bafundisi ngiyavuma mina let us develop as pastors nathi as develop as be mentored as be coached ambe naye coach benaye mentor benababe ngaba kakhulu umfundisi wami ngiyafisa ukuthi umfundisi Silenza naye kube khona i-comment la ishoko ngiyathi ukuthi sokubalile umfundisi nawo kwabalithanzana amen ake nkosi ya kule tinto lakhala ngato bathandekayo laphana embuyisa ba ikakhulukati uyeva ukuthi le mali inengi nengemali indzaba yemali mina umbono wami kuloku umbuyisa kuloko etimali bengingacela emasontweni akusiko loku ukuthi lo muntu mhlawumbe uhanjiswa imali yokwakha yini ukhanza ukuthi le minikelo seminingi yes kunjalo mfundisi yeah ukhanza ukuthi seminingi le minikelo sekune 1 akusiko ukuthi bahanjiswa ngile kwakha yini miningi le minikelo nase siyofika kuleyo kwakha ukhanzala ukuthi vele le mali sokunjani uma besingehlisa kancane kule minikelo leminingi yena kakhulukati nase kwakhiwa ingathi iyancipha le minikelo leminingi iyabanga ukuthi ke umuntu ukhanza ukuthi ifuneka kimi le minikelo yonke 7 nangabe ngi7 ifuneka kimi ngoba mfundisi lokunye ukhanza ukuthi lo mzalwane vele lomunye ude le mali usashikiliswa school fees usashikiliswa ukuthi lekhaya kufune ondle bantwana yeah lesonto lifuneka 7 weminikelo utawuthathaphi vele nginota kuphuma ngiko ke ngithi ke mina vele nasinganciphisa le minikelo ngoba nje uyabuka kulaba mina nje ngiyangibuke nje nami ngilomelo sakha but ubuke uthi ubukela iTV ubone ukuthi hey na yantombi sodwa sojayiva kulapha sebakha kulela sonto bacetha so uyambona ku TV uyajayiva umzalwane so ntombi sodwa sojayiva lapha ngalesikhathi angalanga kimbe kahle le agatha usilaba baphusha le nasebaqedzele kwakha sojayiva leso uyabuka ke embuyisa ukuthi kuba naleto dinge ngaleyo amen cha kuyabonga kakhulu umfundisi wami ngiyafisa lapha emfundisi engwenye ukuthi ingabe vele emasonto noma nje bafundisi bay approacha kanjani indzaba yesono and forgiveness kukakhulu ngekublema lo mzalwane yini noma kumbuyisa abuye eKristu asibonge mbuyisa lenkunakile
sono sine lendlela sikhuluma ngaso sisando. Okay. You accuse the person, you condemn the person, Yeah. you judge the person. Angifuni bengafuni lokulisebenzisa kakhulu le judge. Yeah, but But likhona. livangeli ligama lithi livangeli lisho indzaba letinjani letimnandi. Nansi. Umuntu wonile but kunemusa lomlandzile. Wonile umuntu but kunemusa Kunemusa, lomemetako lo musa umemeta kakhulu Prophet Linza. Kunalesono lesono sendehamba but ilivangeli letha yini kuphila nekuvuswa. Oh, hallelujah. So kahle alingabi sandvo le sono asingabi yona ntfo lenkhulu kunalo musa. Umusa uletha kuvuka, uletha likhambi, uletha ukujabula again. Okay. Okay. Ngicabanga sengonile ngesaba ngisho kuyekhaya. Ngendlela lengithi esonweni kufanele abantu baye noma bonile ngoba kunethi indzaba letinjani letimnatsi noma siyakuye asim-accuse asim-condemn but mntana buya ekhaya ngoma thina besihlabela sesebancane Prophet Linza lethi buya mntana ekhaya musukulibala besikhamba ukuthi lesona simo lenkulu athi Paula yena akusekho kulahlwa kulaba kuKristu Jesu ngoba wonile lo muntu but mbamba mbiko lesivangeli linemandla. Hallelujah. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyafisa lapha Prophet Linza ukuthi sisibuke nala ukuthi nalo usondlo lethu liyakhula liba lihle kakhulu. Mhlambe sifake ama tiles noma I carpet. Ngabe akwendiwa yini lokuthi labanye bazalwane bativela bona ungathi abasakhoni kumitha kule church standard. Batibona ngathi bona sebaphasi kakhulu sondo lesetulu kakhulu kunywa singisi kushwela ke singisi ngiyabekisa ngesingisi angisale ngiphuma mina la esondweni. Yeah, it's kungendeka lokho khanza ukuthi umuntu in fact now lisondo mbuyisa is for the community. Okay. Lisondo liphinze futhi lithinze umango wendzawo. Oh, okay. Lendzawo lobeke kilo lisondo kuyakubita ungumfundisi uhambe ngetinyawo ubuke labantu ubuke nale language labantu lohlala nabo kuleyo ndzawo. Okay. Ngoba lisondo ulethe kubantu ikakhulu kade kulabo bantu laba kuleyo ndzawo. The church is for the community. The church is not lokuhlala lapha ekhathe esontweni sikhulume singisi. Akuganga ukuthi ubeke lisondo la Ukuganga. ubeke lisondo lana bese nasikubuta usilesitolo nasi lesilangembi kwesondo lakho sakabani uthi awusadi lesondo. Kusho ukuthi we have never when they pyramid scheme. Now a church is for a community, so uyabuka kulenza ukuthi okay ngisenza wena ngabe kusaya ukuthi nesondo kumathapha bani bakhona kunana abantu labasibabita ukuthi mhlawumbe batisebenzela lapha baphanza. So now lokumqoka kakhulu esontweni is the message ukuthi lo mlayeto lothunywa wona wena mbuyisa uyefika yini kubantu. Now nangabe isondo selesetulu sekwakhiwa sekuhle vele sowuvungaza ukuthi sekufuna ungathi ngabe se wena awusiso sinangjana esichifiri. So ngalesikhathi lakhiwa lelisondo vele kufuna ling accommodate nami lengafunza ya nami lengafunza. Mhlawumbe mfundisi ngiyabonga kakhulu mfundisi Silinza. Uthi umfundisi alinga accommodate nami lengafunza. Ngifisa ke lokubuka lokuthi umfundisi utorelate kanjani nangabe lesondo lami besixoxa kanjena nemfundisi lisengakaphakama. Wasilaba likhulu wacasha bogatsi so yagathwa umfundisi ngisengeke nje sathi imbuyisa ihamba kanjani ekhaya asisithenga na inhloko sidle lapha ya mbuyisa kona kuthuthuka kukhona but ngicabanga ngikhulume ngasawoti nekukhanya ngeke kube kukhanya kulabantu nazokhweshe kibo thuthuka
but uthuthuke unemqondo nenhlitiyo yokuthi ngekulabantu ngiye ngivamise kwenda ema activities am babembuyisa ngwenda lampuleni ekwaluseni leni because nice khathi ngingasilutho ngibekuphi ngibeke labantu so labantu nginabo kuze bangitrust and bakhona kusonzela kimi bangadi ngihamba ngetinyawo ngigqoka sikhindi ngiyobukela irebels lapha enzaweni la enzaweni le touch yakho nalabantu akufuneki ikhweshe kakhulu uyatata ungcwele umlungile but your touch with the people must not be dissociated nako lekufuna sikuqaphele ngithi sina njengabafundisi lokho ukuthi naso uthuthukile khumbula kwekuthi one day bowudla inhloko nalabantu bowosa nalabantu and labantu mina njengomfundisi wabo nalabakholwa nalabangakholwa lanza wena sizathu yini labanye betiswa ngiloku lenkwenda abantu cha ngiyabonga kakhulu umfundisi babukele ekhaya ke niyativela ke bafundisi bami la bayikhulumisile lenzaba lele sikhuluma ngayo iyevakala futhi ngicela siphinze babukele sive ukuthi ngabe babukeli lesihambe sabathola bakhulume bathini ngalenzaba lesikhuluma ngayo sekula magama lathi bantu baphumelana emasontweni kanti phela bonke abantu kufanele baye ezulwini ngibuka lokuthi ngikubuka kwami ngilokuthi emasonto esikhatsini esiningi akasashumayela ivangeli lelelisana ezulwini but asashumayela lenqubo yalelo sonto ngoba umuntu ufuna lokulula akafuni lokulukhona emabandleni bazalwane labanengi bakhishwa ukuthi abakude lokuphathana kahle emkhathisini webazalwane kunalenhlebo leningi la khathe emabandleni utfole ukuthi umfundisi noma umkhokheli uba involved kuleyo nhlebo mayifika kulomzalwane uvele alimale kakhulu ungakhanza osebakhulumile umfundisi wenu ukanje mhlambe utawuthwala ngani noma kanjani lo labanye sebakhulumene banu ukanje so lo ke udala kucabana lokukhulu emabandleni so abantu babegcina bangavani sebaphuma ke bahamba bavangaza ukuthi baya la bangeke baze bahlangabetana nedinkinga letifana naleti mhlawumbe labanye nje banalokuthi labanye baba nakuvilapha nje labanye bangaboni nalobu umqoka bokuya lesontweni labanye ke khonsi bakhishwa ke uma kunebazalwane labanye nabo lo khonsi bakhuluma kakhulu bathanda tindzaba ungazi ukuthi nje bakhanze ngase bayadlala nje nabaye esontweni Sehlelo lakho mbukele lithini libandla ngiyakwamukela mbukele samsatu akho Swatini TV bafundisi sibavile la bantu labadzala lapha noma ke babukeli lesihambe sabathola ngiyacela ukuthi Prophet Slinza sesene nje i-comment mhlambe kulokuvile nawe ukuthi hayi naku labakhulume ngako kunengi labakhulume ngako babukeli kunengi labakhulumile mbuyisa lengingakhomenta ngako mina kukhulunywe ukhona lothe umbukeli laphana kukhona abantu khanza ukuthi mbuyisa uNelsondo nje bese ke labantu sebathi hayi mbuyisa wathwala phumane kulesonto lelo uphinze uthi ke nanathi thine bafundisi uyakukhanza ukuthi sikhulumana kabi ngicabanga ukuthi kube sensitive nangikulalela lokho ngoba kubuya ngala ngakithi bengingathi mina vele mbuyisa ayisiyilungiseni lento amen baba ayisiyilungiseni lento ikhona le
ngakubekisela nje noma kungendeki la kangwane kulamanye amafu ngakubekisela nje ukuthi basuka abazalwane bakambuyisa baya kaNgwenya unenkonzo lekanayo nakafika kaNgwenya lena aprofite labazalwane athi ke lenceke le lanluswe khona nini kunelifu lelimnyama lo muntu wabanjena unjena so ubona Sunday wena abantu abasedi sebaleka kaNgwenya yeah sebaleka kaNgwenya ngoba vele wena bakuprofitile ukuthi wena awulungi lena engicabanga ukuthi sibafundisi lento lekufuna silungise oba into leseyisebenta kulamalanga lesiphila kiyo na uthola lithuba nje ukuthi ucriticize ugcekela abanye abantu ukuthi abasakholwa ubaprofete bazalwane ke banqunqutheke baye bawudiscover late ukuthi hayi lento beyingasiyo kube into elengini sebesaba nekubuya ekhaya nathi sibafundisi lento ekuphuma abantu emasontweni sisifakile esandla kuleto tinto leto embuyisa. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi. Ngiyafisa ke mfundisi nawe usakhuluma lokuvile bakhulumela lokunye kwakhona ngenhlebo ukuthi kunengi lokukhulumana la emasontweni ugcine nawe sokumzala sothi hayi ngcono ngisale ngiphuma ngiyofuna linye libandla. Asibonge Mbuyisa, in fact yinto le effect vele ku society lesikiyo. Okay. Lekufuna sikuqonze likakhulu ngidawubeka nami kule kusho Prophet Linza. Sithi ngakuqaphela nje kubafundisi. Kunenkonzo lenayo emkhathini weliviki. Okay. Le fake ekhathi bantu bemasonto. Ufuna ngiunderstand ukuthi le nkonzo lena ayisiyo yelibandla. But le nkonzo yekusita bantu. Jesu uthi hambani intimini niyomikisa umnikelo wekubonga. Bafundisi be language namhla uthi hambani bapriesti beno. Lokho ukuthi go back to your church and offer a thanksgiving offering. But uphilephi? Uphilele kaSilinza. But lo mnikelo wekubonga umikisaphi? Umikisa lela weluswe khona. Asiku understand yena sobulalana. I-grace lenginayo akanayo Prophet Linza. But we are brothers and sisters. Lokho kufuna sikuqonze sibazalwane. Asudweba ngesipho lenginaso ngisebenzise sipho ukubulala abanakethu. Amen. Mfundisi wami, isikhathi sami sesiyangiphikisa. Ngiyacela nceke kaNkulunkulu amagama akho ekugcina konke leke solo sikhuluma ngawo. Nabaphumile bazalwane. Labanye mhlambe bayafuna kuphinza babuyi. Labanye vele baphumile bawuvula apha emasonto. Just a message mfundisi nje just 1 minute. Ngingabonga Mbuyisa ngithi bazalwane akube khona indlela yokuhlala phasi noma ke sebahambile but ababiyele emuva bahlale phasi ba reconcile ngoba uNkulunkulu akabheki i-breakaway kepha uyibhekile kwehlukana. So lengakusho ukuthi kwehlukana kukhona but asakhane sesehlukene akubuye kuhlalwe phasi. Nako lengakugqizelela akubuye kuhlalwe phasi. Bantu batawuqhubeka bahambe but lokuhamba kwabo akungadestroy where we come from. Hallelujah. Sifune kwakha kwethu ngekudestroy lemuva lasuka khona. Isikhulisile lento silala sikhona khona ngoba kukhona la siniseleke khona sahlanyeleka khona. So asingabe sesiyakubulala ngoba mhlambe sesicabene singakusebenzisi ukucabana kuqala umsebenzi waNkulunkulu. Amen. Amen. Mfundisi siyabonga kakhulu. Ngicela ukupha nawe mfundisi minutes nje nawe usho amagama akho ekuvalelisa. Yeah, ngavalelisa kakhulu ngibonga kakhulu ngibonga nabalaleli nababukeli konke ngibonga kanye egameni lika Jesu. Ngakusho kafishane nje Mbuyisa kwekuthi le Bible lisitshelile ukuthi uNkulunkulu thina usithanza kangakanani. Ngakho ke le ndlela uNkulunkulu akasithanza ngayo asithanzane ngayo. Nawufunza incwadi yabaseRoma sahluko 15 lo verse 7 wakhona uthi yemukelelani njengoba naKristu anemukela. Nakule ngushoko nje ukuthi akubuyele nethandweni laNkulunkulu yonke lenza abalena itawubese iyachacheka ngoba donke letinkinga tibangwa ukuthi asidli kahle spiritual. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi.
Mbukele ekhaya ke uyadivela kubantu labadzala la konke bakukhulumile mbukeli ngiyakholwa ke ukuthi ukhonile lokunye ukubhala phansi uyokhona kumsherishela nalomunye umuntu noma ngumkhokheli noma ngumfundisi wakho noma lomunye umzalwane lokhonta naye ukuthi hayi lenzaba ayisinge kuphuma bese seniyacabana ingekuphuma ukuthi siphume but sichubeke siphile sivuselane nasikhanzana itolo yasemabus rank Themkosi Mbuyisa ababukeli ngithi akube kuhle emakhaya uNkulunkulu emusa uNkulunkulu ekuthula akasiphatheni sonke ngemusa kuzobe ngilokudako nisale kahle